IDPS kalalong nga da Sangai Festival Boycott Kasali Manipur Pradesh Congress Committee na kakudom pong Shokvao. Bribery case li CBI na AG Office Imphal with Senior Accountant li Khamataiya. Ukhrul District Snooker Association Manipur na makhokami kagatuma Ukhrul District Open Snooker Championship ay nangasoda Table Tennis Championship Ringyaophi. Hallo, Tangkhul Express Pvt Ringyaophi mahak Ningshen inapami dali. Paobing may signa nang rumsa. IDPS kalalong nga da Sangai Festival Boycott Kasali Manipur Pradesh Congress Committee MBCC na kakudom pong Shokvao. Maramhi MBCC President K Mekajendra na Hatha mi ting shim mapakhuila pamda khletam hitaran kala tuishot hi makup sangrang lakha nitre khamyon majamana da IDP gala long naubing jina kahangli Congress na kakudom pong Shokvao. Arihon ang red yang laga nitreji boycott kasa ngayiya. Sa da clay communities pingwi ning sa gazeji khayashi ngayiya da MBCC kathana jinahanga. Sangai Festival kajang hiwi tarik magada akathang habokra jiwe ang ranange sama hungdale. Nitre jiwe ang ranange kala kashok kazang governor na PJB MLS ling soda hortang Raj Bhavan li review sahirachi. Shorkar na shakjang da Khangaran samaman lakashong IDPS kala civil society group nga na makamya pressure pardali. Bribery case li CBI na AG Office Imphal with Senior Accountant li Khamataiya. Lupa kakhui kala kapo with charge li Anti-Corruption Branch ACP Imphal Central Bureau of Investigation na Office of the Principal Accountant General ANE Manipur with Senior Accountant li Khamataiya. CBI Pao Tishurda to quick high official G Irom Bishorjit Singh Hoda Senior Accountant GOE Section Lead Sanga Forensic Science Laboratory FSL Pange with staff member Akawi MSCP process wuivang official Jina Prive Luba Ting taràkha to Khuihawachi. CBI na kahang Central Government Office li corruption semkhavai with akaya kasada aya karen kasangnan. Lupaji quick highway tili masangla official jili to quick hainaji. Accused with promisely search operations zatale, investigations at mahungdalay dahanga. CBI ACB Imphal na ruchum naopingli katongda shorkar ot kasa naoping na makangyi lupa kabo bribery demands tayaka report saluji haira. Central government employees, public sector bank staff maningaka public senior undertaking personal na private demand kasa taran complaint milu. Complaint G mobile number 6909397799 maningaka landline 0385 2414 li ngahan mapaira. Ukhrul District Snooker Association Manipur na makhokami gagatuma Ukhrul District Open Snooker Championship ay nangasoda Table Tennis Championship Ringyaophi. Snooker single li ungsem mayir naw na Khamataiya. Snooker double li aviosco rising ay na rin juipam ahum na Khamataiya. Table tennis single li tingza shimre na Khamataiya. Table tennis double li tingza shimre ay na khangam ke shimre na may kaya sambanghaira. Ngahan ji ajahon tarik trada phanga ay na trada trukthang Cowboy House tungre hungpung li rungmia. Table tennis single wi runners up Ringyaophi Kasomo double with runners up Ungram Ting Horam ina Song Yao Keishing 8 balls double di Ngakuipam Rahing ina Rinjuipam Ahom na Khamataiya. Rudolph Kasom Hung ina Ramrijan S na runners up 8 balls singly Dharmendra Gumar na Khamataiya. Rudolph Kasom Hung na runners up 9 balls singly Rudolph Kasom Hung na Kayuya kalam ngaguipam na runners up may kaya sampanghaira. ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
Indo-Naga Framework Agreement lipanda political solution khamataiya Naga Common Platform NCP na katoma kaji tuidak tahaira. Chumukirima Nagaland le ajahon direct strategy thang Naga Common Platform NCP na Agri Expo Mokho Kamili tuidak hi katana. Government of India NSCN IM kala NNPGS Working Committee we alungri shoi shàkha landmark agreement li Naga Common Platform na katoma kaji resolution tahaira. Naga abam pingli Kabong Ringyaophi Framework Agreement kala agreed position lipanda political solution khamataiya Indian shorkar li pora kaji NCP na khoka sada tuidak tahaira. Zingkum taràkha political struggle Taràkha political negotiation zingkum magada chisha taràkha hi Ringyaophi ningchang mi wuivang watphun kaha kanada NCP na hanga. Chizada sada stakeholders pingwe khangakao Nganamida Naga negotiator kala GOI na chan ngazekji mukup makaila kahai maya khangrok ay nga soda logical conclusions kurami kawai NCP na ngakaw haira. Simfali organ donation pledge ceremony khamataiya mi magada khanina organ miragaji tui mi haira. Ang ranangi Nursing Office Regional Institute of Medical Science Rims Imphali khamataiya. Jili Rims Hospital with Medical Superintendent Professor N Sanjeev Singh Latzanga. Ang ranangi Lairik Yengbam Makha Laikai we Rijumnao Pay Mista Rajkumari we Kapara Zimiksho ang sud ungushung kamyon ay nangasoda Rajkumari wishum kurugala lifesaver Manipur na ngaran kamina. Mawan sa kahay tharan organs mira gaji volunteers magana tuing ishit khuihaira. Organ mira da tuing ishit migahay lifesavers member chuko wing ajayli Rajkumari gazangna. Donate sara gaji jili Rims help desk staff Rims staff kani kala Rajkumari wishum kur ngasod now trada katum zangaji. And Sanjeev Singh na initiative jili mayak ngai pongshokta ashi kamihi pha khamataiya otsak thada organ donation thila Nobel Samithui kaji otsak na dahanga. Organs kamiji study semkhavai wuivang mang maning mana organs kala tissues taràkha aina mirin kakan maningakha mirin mathame khawai kasali shijinada MS Professor N Sanjeev Singh na hanga. Ang ranangi jili awareness session na khamataiya Sanjeev Singh na organ donation pledge certificates mida humanitarian oting root khui kami wuivang volunteers being jili felicitate sami haira. Ang ranangi jili MS office staff lifesaver community Mohan Foundation kala Pay Mistra Rajkumari wishim kurung sonoping pazanga. Depositor Education and Awareness Fund DA Fund Initiative Wazingli None Gala Gamjong District Wuivang District Level Camps Chishathaira. Camps Chikajang Hui Tarik Magada Akatang Nationwide Your Money Your Rights campaign we Akaya Kasata Makok Mira. Ang ranangi jili Department of Financial Service Government of India Wazingli Kwigagana. ID News Nakahang State Level Bankers Committee SLPC Manipur we Àthei Shurda Game Street Community Hall Rangkong One Village None Kala Kamjong Kadam Naulong Hall Kamjong li District Collectors Kala Lead District Managers na Yangsang Khamyazingli Makok Mira.
Games jing a tor pung thara in hapokta ngazin pung thuruk in a dangda rumira. District will lead bank na SLBC Manipur we young khamia jingli ngaran mira. Chili Bank Insurance Companies Pension Department SEBI kala Investor Education and Protection Fund IEPF huimi ping zangra. Ang ranang ji deposit insurance claimed dividend share kala mutual funds hikatha claim saran Àthei khawai rujum naw pingli katom khamina. Beneficiaries na sampangran financial dues pokhui khawai kem chuli KYC updating claims for submission kala document verification with assistance counter haimira. Chikatha kem chi Manipur apam katailila kumpai ena tangda sawara da hanga. Yari wuivang pa khawai ngaran khami program chili mathala ena shurkhui khawai authorities na none kala kamjong we mi pingli kathong haira. SLBC na kahang campaign china rujum naw ping with financial awareness mathame khawai kala athumui deposit ena investment machine mathame thenga sa khawai kasana. Tobal multi-purpose project Mapitel Dam Adam Machala Shokvao kachi maramli Chief Secretary Nathanta High Power Committee semkhavai Manipur High Court na State Shorkar li tizami haira. Achigompi tarik trada mati ngaya kala trada phangang thor Mapitel Dam ka sho ina sagazu shogada kaphen maramli yangsang khami hangda khaleina. Maram hi Wangkhem MLA Keshamd Mekajendra Singh na BIL thasanga Chief Justice M. Sundar kala Justice Ahentem Bimol Singh na yangsang mida maram ju inquiry we ngariri kahai adam tami haira. Karot likwiwa kahai issue kajiv committee jina yangsangra Badishner na mikasang representation khani jila examine sada comprehensive report mira kaji karot na hanghaira. Badishner na kami representation jili ngahan kaka state na formal response mi phulungra. Kala ji zingkum amarun dar khani walungli ngahan ka phulungra da jizami haira. Committee inquiry goplaga report chi 2026 mayo dar khani walungli mi phulungra da karot na jizami haira. Da mui tir kasuirak shomida shim lui khai farm tir phonghawa mi gachila Shokvao da kaphen maram kabit ina misang li ngahan kaka malai to da PIL herring ji khwikagana. Advocate General Lenin Hijam Nakarotli kahang official we khangwi kaphen mama shungmana kaji state na hanga. Ka ochot chuwe ena mikumoli sa gazuwi wang sa shila kahai khangarer phainganin makhui ngai tuwaji. PILG dispose saira now the state na ngahan kakali ningyang makhung leyakha khangi apong ena challenge saranu da karot na tami haira. Sangai Festival Kamayonli Makhamia Koka Sada Chithekava Yarili Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Saklagina Kathongaira. Sangai Festival Ji Yari Wuivang Maning Manada Nitreji Haupok Tang Manipur Wimiping Mawa Zangla Internally Displaced Person the Ngavau Kahai must sit in protest li Katom Sada Committee Jina Kasathaira. Kokomi convener Ataupa Kuraijam na Paumi Pingli Khangazekli Kahang State Hili Unstability Lay Haira da Jithei Rekhwai Shorkar na Paniji Dandi in Kasana. Kachangkhatva State Hi Humanitarian Crisis Ngapangda Khalena da Hanga. IDPS Ting Relief Camp li Oktufudale National Highways li Kakam Lay Kalam Mi Taràkha Chotjang Dale da Ataupa na Hanga. Shorkar na nitreji mayon chawra da khaleji ground realities ena makhangasun na makhamaya taràkha leilala shorkar na sa chawra da legaji athaupa na hanga. Kokomina kagathongling asunda IDP organizing Tharuk More Sirio Ikro Churajanpur kala sakaza apam katewi IDP pingnala Sangai Festival mamayon khawai boda athumui agitation pang mai haura da hangmatin haira. Ting na relief camp le chot changlak aina pam da leilakha nitreji khamyonji Manipur hi chingri haira da chithei rekhwai kasana da phen haira. High profile cultural angranangye khwik gagana agachanga masahaila chingri khawai chanre mathada Shokvao kala IDP bing shim hanung khawai bali khamataiya sada yangsang mi khawai shorkar linga kawhaira. Yarina advertisement nganasa Ukhrul kala kamjong wuivang awareness kam udyam
registration drive to Àthei. Here rising and accelerating of MSME performance ramped scheme Q3 ngapai kala khayon 2025 wuivang na. Udyam awareness kala registration drive ang rana ngeji blog natatay da wuivang atam Hatha khaidami haira. Ukhrul blog wuivang aya tarik trada jishatang Mera Yuvia Bharat Hall opposite 6th Emarcade Hamlai Khongli Sahira. Jingai blog wuivang aja tarik trada jikotang Mera Yuva Bharat Hall li rungmira. Ngathor pung thrali haupokra lungjon maipai wi khnautang tarik magada akha ngathor pung thrali Sekhor Village Community Hall li rungmira. Jasami blog wuivang kachang hiwi tarik magada mati ngathor pung thrali Mera Yuva Bharat Hall li rungmira. Sahampung wi tarik magada phanga ngathor pung thrali Mera Yuva Bharat Hall li rungmira. Kosom Kulan blog with Derek Magadatruk Nator Pung Tradakali, Kosom Kulan Community Holy Rungmira. Udyam registration Vakasali Aadhaar card, Aadhaar link mobile number, PAN card, passbook, hibing with photocopy, Singraluda Chanbauhi, Ukhrul and Kamchong District Industries Center with General Manager Thiam Rio T Awung Shina Mikashokna. Ladluita Ajiwi khamataiya Paobing. IDPS kalalong nga dadayda Sangay Festival Boycott Kasali Manipur Pradesh Congress Committee na kakutong pong Shokvao. Bribery case li CBI na AG office Imphal with senior accountant li Tangkhul. Ukhrul District Snooker Association Manipur na makhokami kagatuma Ukhrul District Open Snooker Championship ay nangasoda Table Tennis Championship rungmihaira. Achiwi pao hiling hangphangà pao nganada klaina tum sai korali ringapha kala khamhai simikshong sa serano.